India hi tunai ina tropical cyclone na satak ni in ahonno ka ama sape na hi le Amphan na kichia na hi Bay of Bengal na akki originata handi na hi le Nisarga kichia ya hi Arabian Sea originate hi yaite hi Indian minapekaya Amphan kha Thailand in minapya Nisarga kha Bangladeshin pia hi Chima bangina kumdang tia leng cyclone tom oma chima banga India in pese se lo ina kamdang te na pia hi haile dena itaglat ma bangina tunya ya video tung to na hi dinga hi le cyclone te bang che banga min ki pia ya chi ending a ki sa hi Hovel Pumpia Regional Specialized Meteorological Centers RSMC short form ina mun guka oma tropical cyclones warning centers TCWCS hi le mun nga om hi yaite hi le tropical cyclones atam na mun dana khena hiya region dung zoya wadana yai mun kukle mun nga hi ki ko hi yaite na hamo pawng na tang piwa hi le cyclone to pisai advisory ichiya warning ichiya uchilowina naming of cyclone akha pawng na neyo Indian subcontinent le tropical cyclone tamna khada hi jakina yai region kha North Indian Ocean region China ki khena yaya hi tropical cyclone himi maki originate na kha i Bay of Bengal le Arabian Sea hiya yatikil ni ziaka tropical cyclone ki form mo chia hi na IMD Indian Meteorological Department kha Regional Specialized Meteorological Center telaka khata tel kha ka waziaka hai region a tropical cyclone to kisai advisories le naming kha IMD makai na ding china mabana Bay of Bengal le Arabian Sea tropical cyclone ki originate ni India kya sukha a no khading hilo hai na hi WMO World Meteorological Organization le ESCAP kichi Economic and Social Commission for Asia and the Pacific kichi UN noya organ ten hi panel of tropical cyclone in North Indian Ocean region ahon bolwa yaya hi 13 members oma hi yai 13 member te IMD in represent hi 13 member countries te kha yai te ahiwa WMO escape panel of tropical cyclones sungamo Bangladesh, India, Iran, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates, UAE, akichi le Yemen ahia tuna naming cyclone min pen khayai te ma pia ka hiya member teng ma pia ka hiya wai kha to hiya alphabetical orders akile ma bangena hi hai ten kha Bangladesh in pia wai zo India in pia wai zo Iran Maldives Myanmar Oman Pakistan China alphabetically na hi akipuak sakahi tuna hiya North Indian Ocean region a new lease
internet a kipan ka hon la ka hiya am khanon kya jak belwa ka all list a hiya tuna ya new list awma ya kha I country khatina 13 names suggest tang piwa wai kha hichidani na kilem mo alphabetical order ina ya china kilem suka zalama pen Arabian Sea ni sarga ya kha Bangladesh te phwa to ngom non lekha India te phwa pen gati either in Bay of Bengal or Arabian Sea khajo jo ngom pen kha gati ki chidi wai bana Iran te phwa wai bana Maldives te phwa cha hong pai ding a ya wana ya list pen aro ya kolom ong bei zo changa ya next column a pai ding chida na hi cha horizontal a pai lo ya vertical zu ya hi cham te dinga ya da na hi ya tropical cyclone naming region danga le ya dan tang pe na hi alphabetical order ina country wise ina aki he ko he ya hi le Indian region a hiya 30 members te ki khelina abanina apwa ko he hai le min phwa kha bangja ka poimo hiam chi neu chi gen jwal dinga he kha poimo na azia ka oma he contact la ma bangina scientific community ai kele disaster managers ai kele media ai kele general mass mi pia da lekha chamte bailam na ding ana awareness create changa scientific name hiam ai kele haksapi khong wahi sanga kha hi chidana min ki phuak te hi the bailama wana thakata cyclone akinai de bangai kela ki zom ko hong pai bang ikhen the na ding chi khong mo wacha bailam taka I remember the na ding wana warning khong ma lem bailam taka easily ki pyak the na ding chi dan khong ai ya tan te ja ka hi naming pyak kha hoi kisa chi dan hi ya dan hi dinga I naming of cyclone to kisai tuna earthquake measurement to kisai tamlo chik enjolling ichia untam takte hi ke bangle hon confuse agi ge na hi enjolding Richter scale le Mercalli scale ya kha bangi na ki janga ani achum earthquake to kisai measurement hi na de ki janga hi hilele aki zat na kha chiang che tawma yai Richter scale pen hi le magnitude measure na dina ki janga wana yai pen Mercalli pen hi le intensity measure na dina aki janga hi magnitude chi jangina a energy lam again tang pia intensity chi changina a damage lam chi a destruction I mu dana a intensity wala magena ai le a scale kha banga ai chela ya kha 0 to 10 scale ania yain kha 1 to 12 ai a scale ma ai le yai pen kha I mean Charles Richter inamu aya wai ma tamai ya 1935 anamu hiya yai pen hai le kusapi Mercalli I mean ma hiya na hi le 1884 anamu ya ka hi ya da na hi khadwi ve ke bang le MCQ ko Richter scale pen kha hi intensity sana ai kele confuse mo clear jok nang hai le cha ka hun tang la ta hi ya general awareness video chai bol hatanina yun sakti nga a topic cover te hoi sa an phasaten hi comments yama hunte sakunla wana channel ana subscribe le video te ana like ana share zel ding le ka hun ge nahi ka ki pa ke